لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي 1000 ركعة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معرفنا الله madakla tentu semua qasru Allah Ta'ala sisang kaya Quran maka tuturu kini paliugat niyan ko kapag nada ko katao diyan kaya katao lagi suminigan at mga nabi summga rasul nakalangulang nilan naknabaya inigalatiran si ko mga pagtawiran nabasiran kung yan at samparang mga patamutamukan da bulawan da muntian na da tirak kami ang mga ganato mga nabi ugay na yatikset na niran ay ayaman na niya mga ganatiran na mga paninggalang kiran na da sarwaraw ako'y mo diyan ka na ilmu naginan din so ayamanan na ilmu wallah apaguluanan o ilmu ko Quran na gususabda ng nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kumasaw nabitan wa Sulaiman alaihi salam nasiya ka pamili wallah si isa diyang kusa talo ang mga menang paganayron at yaki pamilya nun na sukadatu ikadua sutamo na ikatulo to ilmu ugayit na yat piniliw na bitanu wa Sulaiman alayhi salam na piniliyan su ilmu na sukyakuhan yan ko ilmu na niyakuhan yan to tamo na niyakuhan yan to kadatu ginan datar mambu amatan wa Adam aswamatan wa Adam na sukyakuhan yan ko ilmu ay nindurun wallahu subhanahu wa ta'ala na diyang kutu asyugud wallahu ta'ala su iblis sa sujudan yan su Adam inutu na kaya sabab sa kiapatidan mo na diyang kutu ilmu ang makapupun ko Allah subhanahu wa ta'ala yutu ay sumanga na di na ayatit sa tanananiran niya boleh paninggalaniran na su ilmu
agyuto so ilmu asin daw ang makapupun ko Allah. Maurib no Allah, niya tutun ko na dito no Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagyang kutu ay nisugo no Allah, pero ang kaya Muhammad, ay no, mamakapandatar sa mga tao, ang mga tatao, o gusto mga tao, at di mga tatao. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون Iyan sa Surah Al-Zumar harumirway kasyaw Suruang kaya Muhammad hal yastawi alladhina ya'lamun Ino ba makapandatar sa mga tao at na mga ilmu yan mana sa mga tatao walladhina la ya'lamun agus sa mga tao at di mga tatao قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون Yan ang maurip ng Allah. Agyan ka na nasyapa kay si Allah. Naknabanan numanayaw sa sumbag. Kahit na mataan na maragatan tuwa katawir ng mga manusia sa dibno tumaka lagi na diyang kutuanain mo yan, nagusudain mo yan. Yasiruk no Allah, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Kaya mata-mata na tigwalla, at ito, at sumindad suemanan yan ng kalkian si Allah, na sumangaurip niyan, apad ko mga tao, mga tatao, kundi na mga ulama. Ganon ni Rasul sallallahu alaihi wasallam na inipanguyat yan kung mga umat yan sisa kuya niraan so kapag sa ilmo sabab sa diyang kan na ilmo na ginan ipipupuro na simba ko Allah subhanahu wa ta'ala ngayon tanong ay pagampagan na initurun ko Quran na so kinisuguan ko ilmo Papaganad sa kataw. Sakyaturuan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Batya ka ya Muhammad. Mana diyang kutabatya ka na paganad ka. Kaya manan yan nayapagam paganay inisugu wallahu ta'ala kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasuka paganad sa kataw. So Rasulullah nayatama na kaya paganad yan sa kataw. Katawa pun ko Allah nayad na guru niyan na su Jibril alaihi salam la amanu siya niyang guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pas kanya ni guru ulang-ulang ano manusia gusto mga jin o gay naya guru rasul na so Jibril alayhi salam. Ganan iamanan yan na madaklatan to kialuyaw no Allah. Isap na kialuyan yan sa Quran na siku katiru yan kinipuro niyan kumbenang gusto daradat usiran untuwa mga tao Anya maganat silang kakataw. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ipuru Allah Ta'ala subantugan wayamanan yan na niya marasya na gusto siran ito mga tao anya maganat sa ilmu. Siran niya panto. Ayamanan yan napipremisan Allah Ta'ala Bigan yan sa kapasadan sa sunya maganag sa ilmu arag sunya marasya na ipuru Allah sa pangkataliran ipuru Allah sa daradasiran ipuru Allah ta'ala sa menangiran yanan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam na nialuin yan siku isakot sabdan yan ana Abi Dharr radiyallahu anhu yaqapun ki Abi Dharr تغنمت في ربعين والله تعالى السمين اتريا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
Fitururak na tigiyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Aba Dhar, لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. Suatu Rasulullah, suaya niyanna sikut takut dapat kita apagana kaun sa isabu ka ayat siku Quran. Mana niyan nasiku kapangabalagang kasigin manay ko kapita-pita maganad sa isabu ka ayat ko Quran na malakay balas adi sukat sembayang pa sa magatus karakaan. Allahu Akbar. Isa bukayat si Quran at paganad na pa si kapita-pita na yamanan yan na mala ibala sa biso magatus karakaan sa sambayang. Wala ang taqduwa fata'allama baban min al-ilm عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي 1000 ركعة. Na siku ayamanan niya nakapagana dito si Rasulullah. Kapagana balagang kamaganad sa ilmu ay sabu kapinto. Siku ayamanan niya na pinto ilmu. Mana isabu kabandingan. Diyan ko tamyaw na isa ka ayat na di na isa ini kabandingan na sukapagana dam kauna si Rasul na malagi duming gulalan anta kada panaming gulalan na malar kay balas adi susang 1000 rakaat kasambayang. Allahu Akbar. Yan ang mangulit no Allah. Iayamanan yan na tanto kinipuroon Rasulullah kubalas iayamanan yan na kapaganat na katao. An Abi Umama radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فالنبي رسول الله سمع بلغ في مسجد دام في الفكر يا نروار سيامنا ينبغنا العلم نتمو فغنت علم وتيغ رسول الله صلى الله عليه وسلم na ilmu mapya paganabihan na apian tulad no pama ilmu samkaya dunia pakanggayaguna na makasusundan okay napinda to ang sira ng Quran ang sabdan o Rasul sallallahu alaihi wasallam tad na siguro Rasulullah sa tawa tumong sa masjid ada ini sungyan ng roor warsa paganat sa katawa matya o di na ipumangando niyan na balasan sa kaniyang sadda din sa balas o tarutup ang binay haji hadiyang ko sa kiyat na hajiyan na yamanan yan napipipiyang kan genan ibalas o yamanan yan ng mga tao sa masjid babaluin niya na susampuyan yan na yamanan yan na ayan yan babaluin at titay sangkutwa kapag na din sa katao sabag sa mga masjid na madadalmon sa mga ulama ang barang-barang yung mga ilmu na yamanan yan nagkapakay tiyan tunawras na kapag nagtanukiran sa katao mga ulama ayat yung magadaliran ng barang-barang ilmu ko agama na taro ilmu si ko akida maala so kapaka paparatya si ko Allah subhanahu wa ta'ala ilmu si ko fikri mana sumaku man mga simba ko Allah ilmu siku suluddin mana jim ko tuwa mga unayan o ilmuan ko agamatan o agama Islam ilmu siku Quran ilmu siku kapumbatiyaon na gusto kapmanayron ilmu siku hadith ilmu siku ayamanan yan na tutulan ko mga nabi na sampurna ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Genan iusaran tanong sa mga ilmu mga ulama tanong kung mga masjid ko timbarangan yan. Balaboron iginawak po paglalat tanong magribo gusto ay siya. Ami bubulog tanong po sa masjid kaya manan yan na pupagalat tanong kung mga ulama tanong. Udi na iginaman ito ami ang masuwak po subo.
Nasiku kapakapasad sa lusibbayang sa waktu subuh na dumadarpa sa mga anak ng mga malaikat wa Allah. Babantayan nila sa di mamaganag sa katao. Gusto pumpatya sa Quran na gusto di timu-timu sa dilang di puli-puli sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga urip ng Allah, yang kaiyaman na niya mga sabda ng Rasulullah, ini puro yan at tanto so mga kalbihan na sirang pwede mamaganag sa ilmu ang mga alay para tayo. Niyaluin niyang penting siya ko sabda niyan, ana Abi Mas'ud, ana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا يفقهه في الدين. إذا كسرون في كل حديث إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشدا. هجرتي رسول الله أكيد بيان والله تعالى أن بغنيا سقمتي أن تتاو urip niyan na pakalaan niyan sa sabutian ko agama Islam naguilahan niya nun sa turuan at iku Rasulullah. Kaya man ini nasa din sa tao makalay sabut ko agama buka babaya niya na diyang kutlakap sa sabutan niyan ko agama nagyuto din ikiapirun Allah Ta'ala sa kamatian din yan din kapupos. So, di niya nun di maprahun sa dunia na sampurna yan nasi sa akhirat. Umiyalo Ibn Rasul sallallahu alaihi wasallam an Ibn Abbas radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه أشد على الشيطان من 1000 عابد. سواتي رسول الله سسقته بوتاو أما ليس بوتكو أبما naipukul ko syaitan adi susam hibu baratimba ada mga katawiran ko agama. Ganyan mga planan sa diyang kutu ang mga sabdan Rasulullah niyaluin niyang pun adiyang kutu ay sa kusabdan niyan ugdu aliman aw mutaalliman aw mustami'an aw muhibban wala takun al-khamisati fatahlik wal khamisatu an tubghida al-ilma wa ahlah. Malan yan na panamaring ka at Rasulullah kapitaan ka aska na mapad ka ko mga tatao pad ka ko niyak makaswa udi na pad ka si ko malan yan na di mamaganag udi na pad ka ko pumamakinig udi na pad ka si ko mga tao at pagkabubayan yan sa ilmu o gusto mga ulama dinggang baluya ay kalib aginawang kakamadina sa ka at Rasulullah. Hantang ko tay kalima dito sa mga tao ay kubudiran sa ilmo nagwib kubudiran sa kadadalman ko ilmo. Mahurip no Allah yan kaya igilala taray along na Jumat kaya manan yan na malinimudunso langwan ng mga Muslim o sa mga mu'min adilan di manan yan na pamamakilagan sa mga bandingan wagamatan wagam Islam sa gulalan sa mga khutbah. Kaya manan yan, napupumakutan sa noo, agyam ko takit sampai ko mga Muslim, tumangandawan wallah, nagususubu wallahu subhanahu wa ta'ala. Mahurib no Allah, gaya ilmu, nayataman na yamanan yan na, kailasi ko pagriyan, na may sabag si ko ilmu, na niyakalayog sa mga puta o mga papanagapaan no Allah. Nanyakala yung tiran ko mga kawang-kawangan, nanisabag si ikwil mo, nanyakaltaw sa putaw ko kaludan, namisabag kwil mo, na niyakapalalagwin sa putaw si ikugilupa, nanisabag si ikwil mo, nanyakaw masumano siya si ikulan, nanisabag si ikwil mo, nanyakaturo sila mga niyawan yan si sama sa imanto. Okay, nadyang ka na ng mga ilmu adataranan, na ilmuwanan si ku dunia ini cukup membuat Allah subhanahu wa ta'ala sa kaya tawagan yan si ku mga jini na gusto mga manusia at pituro yan kiran hay mga jini na gusto mga manusia tawagan niyo kaga ya ma'asyar al-jini wal-ins in istata'tum an tanfudu min aqtar as-samawati wal-ardi fanfudu wala tanfuduna illa bisultan.
ay mga sinag mga manusia, uban niyo kagagasigo Allah, ang pakakralabuan niyo supia, pila-pila sa mga langit. Ayaman yan, gusto lupa, ng gula-ulaan yun na nan, okay, dadi niwanan kaswa sa taman sa dini mapaganad to katao. Yuto'y sababa sa mga surangatan sa agama, nagyang ko tagaguli daw na siya na dinandun sa ilmo o kaya pangadno Allah sa taman sa miyaw na sila ni Manto. Di sa mga Muslim, kaya manan yan nakiatukawiran sa mga kamamatani kumapaadno Allah subhanahu wa ta'ala. Ubadi sa katano mga Muslim na sa katano niyaw na san, dapat makasungoy sulan na niyaw na din sa Quran, na dapat ayamanan yan na madin sa mga babagra mga sandiyat ako kawang-kawangan na gusto ragat na gusto gilupa na mauunaon din sa Islam na okay na sa mga Muslim na malungbat sa diyang ko sa kiningkulalan niran si ko ayamanan yan na ilmu hapun si ko Quran. Maurib no Allah, ikano pa kalilipatan ay ginagat saraya alungan na Jumat, nayamanan yan nagawi iya, di ayamanan yan na di ka pakambabarat mo, niya marat siya, ang bidibida mga pamilya, nagumbidibida mga ingad, ayamanan yan nayabuak kaya di mong iran sihi, sagyang kaya walay wallah, nadiran di pudi-pudin su Allah, disiran di tataubat, nagupamamakinagnilaan sa mga bandingan si ku Islam na yasampurna na sukaturu Allah, nagusukaturu sugu Allah. Nihalo yan ano Allah, nihalo yan ano Rasul sallallahu alaihi wasallam, si ku isa kumaha hadith yan, agyang ka na mga tao, amatitimu sila nadiran di pudi-pudin su Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Darda radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال فجثى أعرابي على ركبتيه فقال يا رسول الله هل لحلهم لنا نعرفهم؟ قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. يذكر رسول صلى الله عليه وسلم sigur natihin na sa Allah na paguyagnian ang mga tao si salungan na mauri at sa mga parasirang nayamanan yan na paledin mga tigaya sa taman kaya tuman-taman o kataydian. Napakadadapun silang sangkutu adar pa mapurwa paledin muntiya at itong yugbituhumun na malalangkaw siran o mga manusia o di na ipukasigi siran o mga manusia tak nabasiran mga nabi awuk nabasiran mga sahid itiruang ko sa katawa Arab ayamanan yan na niyubay ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, nausayang kami yung mga antawanan kanan ni katukoy. Agyang kanan niya makatay-tay si salungan na mauri. Aso para silan namin pulo yung mga tigaya na dumadapusiran ko mga pupuro adarpa at pito nga mga muntia. Na sige na silang sa mga tao ading giginaway si ko para teran ko Allah. Ang bida-bida mga pamilya, nagumbida-bida mga ingad. Kaya kapag mong ilan nadiran di sedentarman su Allah nagudiran di pudi-pudin su Allah subhanahu wa ta'ala. Maurip no Allah bida-bida tanway sa pamilya nandida-bida tanway sa mga ingat kaya kadidiya mong tanusang kaya masjid Allah walay wallah nakagiya abubaya tanu ko Allah nagupumamakinuntan sa mga katuruyan nagusto mga sabdano na dinya na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yaro ibn Rasul sallallahu alaihi wasallam agyang ko takaprilay wallah kung niyatimu wada taraya kaya limudian apan tagsapit din sa dumaniran su Allah. An Anas bin Malik radiyallahu an قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يذكرون الله عز وجل
لا يريدون إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات. يقفون تسلك أنس بن مالك أي من ينفجر yan أفجر رسول صلى الله عليه وسلم adadna mga tao adiran di pudi-pudin su Allah datarang ka di tanruni man tu diga pudi-pudian asu Allah mapurwag mala da matipikiriran roo warwar sa suwatiran ko Allah nayamanan yan na tawagin kiran o pananawa agapun sa langit ganat kanudun hay mga urip no Allah nadadun ang mga dusa niyo nasupun sa mga dusa niyo nasiyampiyan rakanu Allah ang mga katurga niyo. La ilaha illallah. Iyan ang kapasad kanus yung kayamanan yan. Nakisindigan tano ko salatul Jumat. At kung gaganatatan ang buling tano ko mga walay tano. Nagusto mga ingutino, nagusto mga darpatano. Pananawaga makapupon sa langit. Ang kumu magpural lakum. Ay man to, nasindig ka din sa dadaan. Asaning-saning iyo sa kiyarila irkanu Allah. قد بدلت سيئاتكم حسنات يمجين والله تعالى سمارة أيوه سما قصر بأنيو جيران يا من ينا إلى من أسوام يوم سورة الريام وقت أجمعت نبكبلغ قنوكم مع مسجد والله أنقنوا مقفكمة يسا قرآن نقو أنقنوا دي مقفنصبيع نقو أنقنوا دي مقفنصوبات naguan ka na makasumang ni ko Allah ta'ala po na uno. Kailangan niyo ko dunya iyo na gusto akhirat iyo. Maulit no Allah, iniudin daray no na migran niyo masudat taraya gawin. Ayamanan yan na madakla mga paparangan no Muslim, penditar siran sanditar, ang mga kisisla na mga bitar. Ako, disiran di suti, disiran di malulumpyo, nayamanan yan na igira niya kapasat siran sembeyang sa Jumat na disiran din bibisitahi kahit tumanira na diyang kutu akin isugo no Rasulullah kudi kang giginawai huwaya man nila tutungan na ya aginan isa siyang isanarkatan no Rasul sallallahu alaihi wasallam wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم